chỉ bay vô lẽ bắt thiên cái suy na lẽ ven him na can changa June ni som ni nga ni sang ni som ni pali kan lo thleng ve le tareng mai thlir tu le ngai thatu zong zong ten zawa in du sakna chi bai kan buk mol chau tu naya Mizoram Sarkarin Mizoram State Project Monitoring Committee Secretary atanga abanta Engineer Ruata Sailo chungchanga hian soizui atam hle mai Mizoram Sarkarin Sarkana phong avon tiratanga Mizoram State Project Monitoring Committee Secretary atana du taka Ruata Sailo chu ban ani ta thut meya he hian khel zui a hlo tak zeta Mizoram Sarkar hi a chezongin Ruata Sailo ban ani chungchanga hian nghawng anei chho zel donem ilo thil zel tiang malsom zula van chongin Ruata Sailo ban ani chungchang a thirna ngainom zet mai hi tuntuma hian kanan chop chuak ani a top thlenga lo ngai thluan turin kanan som chu ani leilung pian ken rorel na dik natural justice anti hi tunlai khovel dan rorel na in nga na lungphum ani a India dan puya hian natural justice ti thumal takhi omloma se dan pui thuma ruai preambula te constitution part 3 fundamental rights tia soile dan pui bungle chang danga te natural justice lungphum hi nget takin ain phum thunga natural justice tia soin akentel langsar berchu mi tuma soive turan nei te ngai thak masak sak lo chuan thiam lo chan ti remo dem emo ngot lo turani ti hiania dan tonga chuan audi alteram partem anti chu latin tong ani dictator autocracy le thenom Myanmara sipai ro rel na kan tiang chi ho mi pui ro rel na nilo rama chuan principle of natural justice kan ti hi om theilova thunei tu te du dan kala che te chuan nek chep na antuara insoi thiam na hun siam saklova hrememo chua emo anli mai thin India ram hian mi pui ro rel na democracy ro pui tak kan neya poi khoi tua pu te po kotin an soi tur nei zong zong angai thak sak zet nuwa an thiam lo na fin fe ani zet lo chuan pong po hrem ngot thei an nilova an thiam lo na fin fe ani ma chuan poi soi lova ngai an ni thin principle of natural justice nget takavon tu democracy rama kan lo cheng ve hi kan van nei hle ni hetilai hian zirtop ni kalta mai khan Mizoram Sarkarin kumtir maya adin state project monitoring committee member secretary chu Sarkarin ban thut maya in soifia na tura hriatir masak anilova bana thelu tura hril ani heklova ai o tu ruat nan top mai ni wangin soizui a hlo viau tamai hetilai hian project monitoring committee puipa te hi Sarkarin adua aruat political appointment chikhat ania wangin sarkar na thok pa ngai ten an nei ang rights ero an nei san lova dan mit atanga thlir poin ban thut ani po hi natural justice bo chiat na ani hanti thei ani san lova aruat tu Sarkarin adu le lova aban le ani mai ti chu thudik ani thunga he committee hian soizui a hlo tak ema wangin tuntrum chu in thlir zaw de hlek don teang Mizoram State Project Monitoring Committee hi ZPM Sarkar laklu ni December ni riat sang ni le som ni le pathuma Chief Ministerin ni za chunga an ngai poimo tur apon zinga khan atel nga lawangin Chief Ministerin angai poimo hleti a riat theya Kamitrum khan he committee an din tur hi Mizorama project sang te thataka zo zel ani theina tura viltu tur ani thu te soin hemikonga an malak na tura minister le MLA te zong zong an chung khat le an thian tha te baka party worker zong zong te chu an ma ni ruai sual tu kong dik lo zo tir tu atang lova ven pui tu ni turin acha ti asoi nge ya ama soi nge lo ngai thanon leila Kanram project zong zong en dik turin monitoring committee kan din dona chu Sarkar le ZPM ho tu te chau yan an dik don lo zoram mi pui zong zong ai o kim so da chuan an om don ni recognized party tina trying pakhat theu anon thu ve ang
NGO atangin an thuang MKC atangin pakhat MPF atangin pakhat chuan mi pui ai ok ki mani chumi te su kan ram project endik tu akan bang don ani an mani pui tur hian quality control division hi an man thei turin kan siam bok dona technical support te turin Prati sarkar kan dolawa mi pui sarkar alo piang ta ni so wang chuan mi pui sarkar ani sia chu kan monitoring committee a hian tilan an nga dona so mi te chuan project tlo trul an tlonga contractor khan a huna lo zo lo thei lo ta sela engwai ne a huna zo lo chu mi huna chuan ka zo wang etizat hian tin ti huamin ngu lo lau FM in an deal ni sia enga tinge a huna hian an zo thei lo so wang chuan at san an ena he committee hian MNA party congress party zong zong ngai dan kan la vek don ani ai om vek don so mi te chuan a ipo se sak de wangu an ti lo chuan en contract nga hi ni khat ma kan put sei down ta in revise estimate hi su committee bok chuan i revise sak de teng u an ti ni lo chuan cheng khat point revise ani ngai to don lo i ka kan soi le du bok ani ten hetiak na kan thona tura hian kan minister le kan MLA zong song an chung khan laina len thiam tha te voina hian ka ngen wa kan chung khan laina le kan thiam tha te hi min froi sol tu kong dik lo min zo ti thin tu an lo ni to ani mai theye ke ni ai ro hi chuan ei ro lo tura min pui tu min trong trai pui tu min ven pui tu ni turin kan chung khat laina le thiam tha te zong zong kan nge na kan party workers zong zong po chu tiang tu chuan kan nge na Chief Minister in Apuan Lok ang ngayon Mizoram State Project Monitoring Committee hi January ni somni patni sangni le somni pali khan sarkarin adin ta a sarkar fiat tirna ti chua notification atanga alandanin chairman a Chief Minister Pulal du Oma Vice Chairman a Puaral rin Oma IRS retired le Secretary a Puvanal Ruata Sailo te ruat ania member turin MKHCIO party sang IO Central YMA, MUP, MHEP, MZP le MSU IO pakhat theuhte ruat turan ni a sarkarin February ni somni pakhata notification ati chua lea political party le Paul IO member tu te hi an mingnen tarlan chunjom le ani a committee member te hi an thut khoma piangin sitting allowance cheng sangkhan don tir turan ni a committee ti tur arwa man an bo zuina konga member te hian sarkara Joint Secretary te din mun ang lo in chutiang chuan TADA dong thei tura thuam ani nge sarkarin he committee na tho tur terms of reference atarlen te hi apoimo hlom lea chung te chu committee hian project engpo tulnia a hriat te endikin avil zuianga PWD nuaya quality control division chu anduangin tul antina pianga an mangtangkai theyanga Planning and Program Implementation Department nuaya Program Implementation Monitoring and Evaluation PIME ya thok ten committee malak na hi atula pianga an puyanga masona na project reng ahun taka zo ani theina turin committee hian ma ala anga estimate en non atu thungang ani chuan committee hian amuna ayan fia nuwa rotna asiam thinanga sarkarin tul atile poimo ati thildang tepo ati tir theyanga anrot na te chu sarkara an thlen thin bokdon ani heng te hi project monitoring committee ti turle na tho tur sarkarin atuk te chu ania engineer Vanal Ruata Sailo hi project monitoring committee secretary ni tur hian chief minister ngein asom ani a engineer pension to ania lopo aming chau tak thlakata cheng khat lo tura roi ani a hetilai hian sarkar na tokte kai san theina sangber secretary rank le status pek ani project monitoring committee secretary tana rank le status sang tak pek ani chan hi
sarkarin he committee hi angai poimo a mason na tho te dik tak le fel taka tho ani theina tura thuneina sang tak nei chunga ne takavil tura adu wang ani arin oma Ruata Sailo hi sarkar masa hun lai tang to a contract na le thil dang in pek dan dik lo nia a hriat te social media lama ring taka au chua pui reng thin ani awangin project monitoring committee secretary atana chief minister in ala lut po hi tiom tak ani ve renga ruat ani hlima rorel na dik group member te in to khom na a Ruata Sailo soidanin in than result puan ma atanga lowin hual lok to ani nge and chief minister khan in result puan ma mi atang kha mi ron phone na avoi khatna phei chon ani hi mi ron bol ni ha ka tiril lo dewa ka chang thawak lu tuk lew lawa sen nu kar ni nu vel result da chua ma lek si khan mi ron phone le heti reng chu min bol chu ni big lo nga tiang ke hi lo hetiang thil ti kati theiji kati tura ka ngai lo rim rima secretary han ni te chu thil ziak ngai lu tuk lo he sarkar apo a technical ru mai tu soi thiam box si lo chu ni ma sela khai ke hi ka kal phot chu ngai ni ka te kan zu mu ka thian pa lian ming thanga ka so ma kan zu mu tun ta khang kha chu soi thui lo tai la khata khanin ya ati tak tak ni ti chief minister pohang kan mu khan keina no lo ti kha har ka ti ta ni January ni somni patni sangni le somni palia Mizoram State Project Monitoring Committee puipa turte ruat fel anni nuwa political party le pol sang ayo member turte chu February ni somni pakhat sangni le somni palia khan sarkari na ruat fela committee hian phur takin na anthok chhota ti an malak na chi sang chanchin tharlama lolang mol atangin amu theya aizol khopuile ache vel te baka zin chuak te poin masona na tho kalai project engamozat anen dikto ani hetianga phur taka anna antho lai hian committee secretary bermai Ruata Sailo chu thlanga velek nuwa ama po rillo masalovin zitomnikal ta jun ni som pali sang ni le somni pali khan ai o tu ruat nan anita thut maya hetiang te thuta ban ani hian chan tha aneyem chu enge niang ti chu zona atamta a sarkar lama tanga soifiana mumal awm lem lo wangin project monitoring committee ti tura chhop chhuate a hlen zolo wange ti dik lo le ti sual ane nge niang ti chu arwat tu le ama thak le tu sarkar chawin a hreria ngaila ama Ruata Sailoin na tho atum dan a soilok hi han ngai thale lokila kan terms and condition po kha atla tamlu tuklova project monitor anti don chuan project ka monitor mai tur ni om takania ni masela aya poimo jok a system kha kan monitor zo don lo kan monitor tel don lo chuan ke chuan in project ringot kan monitor kha chuan kan beidong sign ka ringa a system te po kha kan monitor tel thei hi chu kala ringa kha a thei don lo ni kha chuan okay ani maya kan om atu lo kha chuan atu lo ni kha kan om lo kan omin om zian nei lo kha chuan khamini ni khan chuasan le khan ni maya sarkara po kan om to lawa sarkara om te chuan hlo te kha kan lo la beiseya hlo te kha min la chel ding ve a OSD om sungpon hlo te kha kan la beisei besia te khan kan la om ta tu la chuanin thakata cheng khat kan hlo chuanin pension hlo sarkari min la pethova kha rong bol na missionary ril rupua kal kha kan du ve tak takani Project Monitoring Committee a ruat ani nuwa po Ruata Sailo hian contract work le nadang sarkarin apek thina te diklo nia a hriat ala au chua pui chun som zelti social media khoi thin te chuan kan mu thewanga secretary atana ruat ani hlima athusoi han ngai thak non le khi chuan system siam that atum na le sarkarin anna thok tura adu dan ain mil talo ani melber mai kan soi tong khan aro tu sarkarin adu le lova athak le ani mai ti hi atlang kom na chu ani lo thei lova chudi rual chuan sarkar na thok te kai san theina sangber secretary te tluk pui mewa sarkarin du taka arwat ni si thlanga ve lek atho nuwa in soi fia turemo mania bang mai turemo hriat tir masalo le thak ani tur thu po hriat tir lok lova ama thak tu tur ruat nan thut ani hi chuan soizui ati tam lo thei talova
ama thak tu tur sarkarin arwat nan ni zirtop ni jun ni som palia po khan pisa alakai thap ani nge om chu